Ngiyabingelela bafuna umkhaya TV, King SMC, Mr Delicious, Teresa lo bafethu, uTerrible bafethu, uShoti ngibiza ngothanda ngalo. Ngiyabingelela nje bafethu, ngibingelela kunina nonke babula umkhando TV, ngibingelele bafethu nabaphathi bomkhaya TV ovusi nokhulekani. Bafethu ukuthi shout out kubona bafethu nani babukele ngithi shout out kunina bafethu ngoba yabo simi kanje simi ngani. Yabo lonto so kufanele sinibonge ngaso sonke isikhathi bafethu siqhube kanje ni subscribe bafethu qhubekani ni like and comment. Yabo lonto leyo nime njalo nje bafethu nathi ni comment nje bafethu ningayeki ukucomment ningayeki ukulike yabo. So siyanicela nje kakhulu bafethu siwumkhanya kude TV. So nansi ke lengifuna ukuyiveza la kune video engayenza la ngikhuluma ngendaba kaNgeleketyana noNongoloza ukuthi uGray wadlala amadayisi wayedlala amadayisi yabo lonto esonto ePostoli ephathi iBhayibheli wezo lonto uyena owaqhamuka la lento yama 26 yabo lonto le uNgeleketyana eyi27 ngoba wayekade ephula umunwe uyezwa lapha kukangaka uColonel no Black noMambazo yabo lonto le. So kunamuntu kobuzela ukuthi wena wathi yezwa lonto uNgeleketyana waphula umunwe lapha manje waphinda wakhuluma indaba ukuthi oGray babedlala amadayisi kanjani ayisahlangani lento ayikho into engahlangani la. Wena ongangizwanga ukuthi ngithini ngizophinda ngikuchazele kahle futhi kabusha ukuze na umunye ongangizwanga ukuthi ngithina ngizwe. Uyabona lapha fethu yes umuntu waphuka yabo kwindabuko yezulu lomhlaba yabo lonto le yabo lapho okhonela no Black Mambazo bawunika ungcono ukuthi uNgeleketyana aphula umunwe uyezwa lonto ngoba ayikade ebone lento ekade idalo noNongoloza kungubani yabo lonto le. So ophula kumuntu yezwa lonto le so kwaba yi27 so mase besejele yezwa babe ngaphandle phela sokwenzeka leyo nto besebenze emayini. Uma sebesejele ke manje bafika ejele uNongoloza uphakamisa u8 uNgeleketyana uphakamisa u7 uNgeleketyana asawuphakamisa u8 ngoba usuphuliwe umuntu owodwa so 27. Uma esefika lapha so lento ke ngisho ukuthi njoba esewuphulile uNgeleketyana umuntu uma esengena ejele yabo lonto le yabo sebefica uGray lapha uGray bamfica udlala amadayisi nabantu abadlala namadayisi yabo lonto le. So uNgeleketyana ngokubona uGray ukuthi lo muntu lo une access yabo lonto le ucleaners yabo bamthembile futhi obaba la yezo lonto uphatha leli iBhayibheli lakho kwaleli iBhayibheli singalisebenzisa ezintweni zethu yabo lonto noma uNongoloza amkhuza uNgeleketyana ukuthi hayi ndoda labantu obazi laba yabo lonto lo ufica bedlala amadayisi kanje obazi sibafica nawe la yayizo lonto le kangangokuba bona labo bantu lo mkhosi kaGray owagcina ukuthiwa ama 26 wona wabulala uNgeleketyana yabo. Angifuni ukuya ngiya deep ngalezo zinto yabo but into engifuna ukuyisho yonke into esiyikhulumayo nami lezo lonto kunomuntu ozothi kwenziwa yini ukuthi lo wena uqhamuke nestory sakho noma uqhamuke nestory sakhe noma uqhamuke nestory sakhe kuya ngokuthi ushayele lo bani yabo ngamuphi ulayini. You understand ndoba ngikethi mina ngihuqa umzukwane mina weNombolo yabo lonto khona abantu bengibuza ngo18 bani la bethi kwenzakala ngo18 bani bezwa ngalabo bantu ababatshela bona nabo ababehuqela ulayini bezwe lonto yabo nama 26 ngongawo nawo atshelwe ngiyawo indlela ezwe lonto le. Kodwa manje singabukela nje eqinisweni sithi ubani manje oyedwa la emhlabeni kubantu abashayina bona semagunyeni ayeka bakhona eNombolweni ubani ongakhomba ithuna naNongoloza ukuthi wangcatshwa phi ubani ongakhomba ithuna naNgeleketyana ukuthi wangcatshwa phi yabo. So manje mina lonto ngitshela ukuthi yonke lento was orchestrated yabo to manipulate abantu ejele ukuze labantu benze ngalendlela efuneka benze ngayo. Angeke ngazi ukuthi obani ababa orchestrate lento but lento ka character kaNongoloza noNgeleketyana
mina ngokwami ngiyangicacela ukuthi into engekho ngoba uma uthi khona fanele ngabe siyazi ukuthi bangcwatshwapi babezalwele kuphi fanele kube umlando wabo sinawo yindaba umlando wabo sowutshelwa inombolo kuphela yabo lonto bazalwele enombolweni nibona yabo osho yonke lento was orchestrated into eyakhiwa nje le yabo inganekwane bezwe lonto awucabangeke kunabantu abangaka abadala abanemizi yabo abaphila ngenganekwane ngoba noma ubani mina ngachallenge noma ubani noma kuthiwa uma podcast amakhulu akubani bani ngimchallenge ngithi mina ngifuna unginikeze proof yokuthi ungelekejana wayephila unikeze iproof yokuthi unongoloza wayephila yabo ama characters lawe sawanikwayo isketch sigoqwa abantu yebo abafuna ukusenza ngalendlela abasenza ngayo mina nginombolo ngishayile ngiyayazi nombolo kodwa lento le isketch I'm telling you lento nje isketch ingakho ngithi mina ungaloku uthathana nalento uyimosela isikhathi sakho nje yabo kwayena lo Grey wangcwatshwa wapi lo Grey wangcwatshwa wapi wakuphi nendawo obani abazali bakhe iziphi izingane zakhe unazi wayenazi izingane yena uhlalaphi bononto wayehlalaphi abantu abangenamlando abantu abanomlando wabo indaba kube yigebengu kuphela nazo futhi engeze ikutshele futhi kumlando phelele ngabo Black Mambazo labo abakuphi labo bantu okhonela abakuphi bonke yonke lento ama characters ongubane labo ongubane abakuphi yabo ubani ongavela nje ethi mina ngiyamazwa ngasekhaya ngezwe ngomhlawumbe gokhokho bethi wayekhona lo muntu wayehlala la ubani ongasho njalo yonke lento nje ithi ngabe ngiqamba abangabethi it's a mystery ngoba i mystery into eyimfihlo le akusiyo imfihlo this is a fairy tale inganekwane le abantu ke bayaphila ngayo baphila ngengane abantu abadala abanezingane zabo abanemizi yabo yabo baphila ngengane kwani abantu abangakaze babe khona ingane zethu namhlanje zimisa le nombolo yabantu abangakaze babe khona ngoba uma ukuthi bake baba khona ayibe khona iproof yokuthi babe baba khona uba indaba angafeni nomuntu oyedwa nje ozothi hayi mina ngiyazi kwakuwangasekhaya lo ungeleke njalo kwa igama lakhe kwakuba nokabani bakhona igebengu ezakutshela ukuthi ungeleke njane wayewubani wakabani ehlala endaweni ethile kodwa uma ungabuza abantu bakuleyo ndawo bazothi asimazi lo muntu khona abantu abangathi unongoloza yabo nje manje kunabantu abathi unongoloza lo ngelejana kwakwabandawonye ngokwenombolo abanye abasho njalo bathi hayi ungeleke njana nongozi bangebona bandawonye ungeleke njana nongozi oyedwa wabo umXhosa oyedwa wabo wayeyimpondo uyabo nakhona ke na enombolweni uzozwa kunezinto ezifana nalezo uthothi khona umuntu okutshela enye into omunye ukutshela enye into yezo lonto ukholwa ileyo nto umuntu nomuntu ukholwa ile nto esuke eyitsheliwe yezo lonto ingakho kwayona inombolo itself yabo ithi isinqamo sifakazele egcwele abafuthi ngiyikhulumile nje lento nani kanti nizwa kanjani angithi mina ngikhuluma ngenombolo se28 ithi isinqamo sifakazele egcwele indaba kuthiwa isinqamo sifakazele egcwele ingoba bayazi ukuthi lenda ayikho genuine information emile ngayo lo muntu akaqhamuke naleyo nto encane leyo nto encane bathi hayi isigcwele ngaleyo nto encane engaphelele uyabo nama-26 ikhona indlela ayisho ngayo eMpumalanga lento nje isatanic labo abantu othi wonongoloza nongelekejana lo these are spirits angakaze aphile enyameni ama spirits nje lawa angakaze aqanjwa amagama ngokwesintu ngoba kwakufanele kube ngathi in line nesintu but this is a fairy tale created by the kingdom of darkness
ukulutha izingane zethu, ukulutha abantu bakithi kwaZulu, ukulutha abantu bakwithi noma ngabe kuthiwa umSuthu noma kuthiwa umXhosa noma kuthiwa umNdebele noma ngabe kuthiwa umVenda noma kuthiwa noma kuthiwa umTswana noma kuthiwa umSwati. Saluthwa siyisintu ngoba bonke labantu abaSwati abeSuthu abanjani sonke siyisintu. Lento uSathane wayicreate, it was created by the devil. Wabeka ama characters amabili angekho angakaza bekhona ngoba awatrace kuze ube namhlanje. Umuntu ongena ebugebengwini uzomangala ama characters angekho. So yekani indaba yenombolo bafethu, inombolo umsangano nje ngiyanamanje ngiyaphinda futhi umsangano lento ungalokhu etshentshela nomsangano. Mina ngayithathiswa ukuthi kangisejele ngaphakathi kubusa yona, ngangifuna ukuyazi ngithe mase ngifuna lento ngiyifuna ngayibona ukuthi umsangano into ayikho lento iyona into yenza ukuthi ngiyekeke. Ngabona futhi ukuthi lento le ubusathane lo, this is satanic, ngayekiswa yileyo nto leyo. Uzoqhamuka kini uzoqhama lento yobusathane, usubhela o22 ubhala o26 uzoqimba kanjani ekhaya? Ingane zakho bese kubona ukubhala yonke lo msangano lo. Bafethu lento ingumsangano ayikho khanya ku TV.